Kao i svakog 19. u mesecu, izašao je novi broj časopisa Borba, 15. broj, sa puno zanimljivih tema i interesantnih sadržaja. Sve naše tekstove iz štampanih izdanja, kao i one koje objavljujemo na dnevnom nivou, možete pratiti na našem portalu casopisborba.rs. U ovom broju glavni intervju bio je sa Aleksandrom Milićem, direktorom Kulturnog centra Beograda, koreografom, baletskim igračem i pedagogom. U ovom broju on je odgovorio na naša brojna pitanja, kao što su, na primer, na koji se sve način godina za nama uticala na rad kulturnih ustanova, kao i na to kako izgleda kultura izvan njegovog prozora. Razgovarali smo i sa dve devojke koje su istoričarke umetnosti, Sofija Savić i Jovana Milovanović, autorke bloga Slike i prilike. One su nam otkrile da pokušavaju da približe umetnost svima onima i kulturu kojima nije toliko interesantna iz nekog drugačijeg ugla kako bi privukle svačiju pažnju. Takođe, ovog meseca otvorili smo i hol Ive Andrića u zgradi Borbe, koji se sastoji iz 14 fotografija koje dokumentuju Andrićev život i na taj način odali smo počast našem slavnom Nobelovcu. U našoj rubrici Borba za umetnost našla se i talentovana violiniskinja Snežana Aćimović, koja je pričala o svojoj dosadašnjoj karijeri, ali i o nekim budućim planovima. 60 godina od postojanja Doma učenika Milutin Milanković. Dom učenika Milutin Milanković je ustanova koja obezbeđuje smeštaj đacima iz unutrašnjosti koji svoje srednje obrazovanje žele da završe u Beogradu. U razgovoru sa direktorom ove ustanove, Nenadom Milenovićem, videli smo kako on svaki dan pokušava da ulepša boravak ovim đacima, kao i da 28. maja proslavljaju 60 godina od svog postojanja. Nakon toga, kratak intervju sa Nevenom Šarčević, srpsko-italijanskom glumicom, o tome koji su planovi za njenu budućnost, kao i na čemu radi sa Italijanima, možete da saznate u novom broju časopisa Borba. Nakon toga, Borba za umetnost, sećanje na Sretena Stojanovića, čuvenog vajara, pedagoga i kritičara, koji je svoje umetničko stvaralaštvo na najviši nivo podigao dok je bio u zatočeništvu u Zenici, i svima bih preporučila da pročitaju ovaj interesantni tekst. U borbi za sećanje ovog puta našao se zanimljiv tekst u znak sećanja na našu čuvenu heroinu Milunku Savić, ali i na kuću i ulicu na Voždovcu u kojoj je ona provela najveći deo svog života. U našem novom broju pisali smo i o poseti ekipe Borbe našim gradovima Smederevu i Čačku, o našoj besplatnoj podeli časopisa građanima, ali i o akcijama koje smo tamo imali. U Smederevu poklonili smo simboličnih 99 naslova njihovoj biblioteci zajedno sa našim kolegama iz Večernjih novosti. Nakon toga sudbina kuće Krsmanović, koja je preteča Beograda kakvog poznajemo, kulturno dobro od velikog značaja i biser naše arhitekture, govorimo o sudbini kuće koja je zadesila proteklih 100 godina. Kao i u svakom broju, naravno, pišemo o šahu. U ovom broju to je Luka Budisavljević, prvi Srbin koji je postao velemajstor sa svojih 16 godina, o tome kako teku pripreme za njegovo takmičenje, kako postiže da ostvari izvanredne rezultate pored svojih školskih obaveza, kao i koji su mu planovi za budućnost, možete da saznate u ovom broju. Kao što je svima već dobro poznato, u svakom broju časopisa Borba nađe se po jedan od naših mnogobrojnih gradova. Ovog puta u našoj rubrici Borba za Durbin našao se Niš, zajedno sa svim svojim prirodnim lepotama i znamenitostima, poput spomen park Bubnja, Čegra, Niške tvrđave ili arheološkog parka Medijana. Zatim stariji zanati koji odumiru u Srbiji. Razgovarali smo sa Petrom Mrđom, to je jedan od preostalih 5 jorgandžija u Srbiji. I saznali smo kako on vodi svoje poslovanje i o tome koji su njegovi najčešći kupci. Kako je ovaj broj časopisa bio u znaku Niša, razgovarali smo sa direktorkom javne predškolske ustanove Pčelica, Svetlanom Mitić, koja nam je pričala o raznim mnogobrojnim akcijama mališana, poput Dana roze majice i najvećeg crteža na svetu, koji su tu da bi poslužili kao primer svim ostalim vrtićima i mališanima. Takođe, s obzirom na to da se Borba odnedavno bavi ekologijom, pisali smo i o olovkama nastalim od brašna, odnosno bojicama koje su nastale od novinskog papira.
Zatim tekst o hitnosti podizanja svesti o životnoj sredini. Koliko klimatske promene utiču na naše živote, govori advokat Bojana Blagojević za časopis Borba. U novoj rubrici Borba kroz objektiv, koja će se od sada naći u svakom broju časopisa Borba, svakog broja predstavljat ćemo po jednog od naših najboljih fotoreportera Srbije, kao i njihova najznačajnija dela. Ovoga puta predstavili smo našeg fotografa Predraga Mitića. I za kraj, svi zainteresovani čitaoci iz Beograda svoj besplatan primerak Borbe mogu uzeti u zgradi Borbe, adresa Trg Nikole Pašića 7. Ostanite zdravi i čitajte Borbu. Pozdrav!